Hello, what is up? Natay gihawiran karon nga kugita, 2 ka kilo kapine. Ato kining tirahan og pinapaka nga maglaway-laway kita sa kalami. Una, ato ning limpyuhan, butang ato ning asin, atong yod-hiuron aron makuha gid yang danlog og mga balas-balas og atong balihon ng ulo. Waan atong tinai kay tinai na siyang ulo og atong hugasan pag insakto aron sigurado gyud nga limpyo, dili danlog, wala nay balas-balas. Ug mao kini akong sekreto sa pagpahumok sa kugita. Bisan unsa pa kadako sa kugita, ato lang ning i-steam gamit ang rice cooker. Og ato lang paabuton nga pila ka minuto og ato lang i-check kung humok na ba siya. Og mao ni ato ang gamiton karon nga mga lamas, mga ingredients para sa ato ang kugita recipe. Aron sigurado gyud nga humok gyud siya, ato lang ning tuslok-tuslokon gamit ang tinidor. So, kung humok na, so atong kuhaon, atong iset aside, dayon atong kalingawan dayon og gutad. So dihiri na dito sa final na dayon nga atong buhaton. So magisa dayon tag lamas, tanang lamas nga imong gi-prepare. Iluno dayon atong ginutad, butang paminta powder, chili powder, toyo soy sauce, calamansi juice, oyster sauce, ketchup og ato ang kugita stocks. Ibutang na dayon atong atsal, sibuyas dahonan. Wow, kalami, mao na ato ang kugita recipe. Yum yum yum.